Koe matapā palataisi. Tulo kausan mo wiki ay matapā palataisi. Ay matapā palataisi. Ang talay hinggaw mesi aniti ako fotua kay au mahiki kaya o tumutu Pasifiki. Tulo kau sa mo wiki ay matapā palataisi. Ay matapā palataisi. Ang talay hinggaw mesi aniti ako fotua kay au mahiki kaya o tumutu Pasifiki. Oy matapā palataisi. Oy seu que hei kai tio fala lau amoto no whakawawau. Kana peheku tala laku ko ni pete urea to not o kui kai ato au tae hata tau. Taka pau kui hasola ta tui ke te ape whingi tui tung talau. O ma mata tono hipu hine tu mau ai whonu wa mono ngahi lanu. Tala atu futo atu. Mo ni lau atu nagi fisi mo atu. Tau eva hono mama ilo me masani ai. Ka o mai ka ata anga kite whunua kolangi. E mata pāpala taisi. O ni lau ata hine sune ni. O kusi e gurea ki ai. Ka aku amuatu hono whakaafofa. Mohono masani koe matapā palataisi. O tahai ni ai poinisia i teni oe o tukaweinga. I teni oe o tukaweinga. O si teu pēna tula waulahi o whakateunga. Waulahi talumei mua. O tahai ni ai poinisia i teni oe o tukaweinga. I teni oe o tukaweinga. O si teu pēna tula waulahi o whakateunga. Waulahi talumei mua. O matapā palataisi. O hotere potare fusie mo malai mo kapuna ko falahi e te unga tonua. O tali ha ka puna hipa mo ha ka funga tua. Ko na ka oringi mai mai funua. Ko i foki erito e mai mo fisi mo. Te hangi ha vai ko toi vai mo apa. Fauni tene uma puna ki olunga. O mama i la vale mo tu apa la vai kita ko kaina nga funua. I he mai mo ai kingi buri tua. Ko matapā palataisi. Papaua mai ke tuki mua he kua tangane tuku whanua. He kua tangane tuku whanua. Olo maha e pea moi ni fofua i se isa e kua tukolua. Muri foe ai ahi moi bunga. Papaua mai ke tuki mua he kua tangane tuku whanua. He kua tangane tuku whanua. Olo maha e pea moi ni fofua i se isa e kua tukolua. Muri foe ai ahi moi. Oe matapā palataisi. Ona matawai mateng mari o nea fui ngahi kakala. O whakamoni e rea tonga ku taka holo pē misi ki ho baba. Iyo, holo pē misi ki ho baba. Ona matawai mateng mari o nea fui ngahi kakala. O whakamoni e rea tonga ku taka holo pē misi ki ho baba. Holo pē misi ki ho baba. Oe matapā palataisi. Ko korike hu whamua i he ngahi tāna whakatapu kutope whakatapua te pamiheni talangata ia te au o whakitoa mama o ka ata mua e whakamari e pungpungini ke whakahoko ataia mo polokalama ko ia whika walo pia mo etua te lavlav i he kawenga tatau pe ku wha o ato ake polokalama ke tauliriu ke wawau e toi koloa i ange. I he pongpongin whoko whiwhia ke taitai lere ki mo tolu kotoa pe ku mo osi ilotoni. Lama ke tau kamata whataha i he polokalama ko ni pepe ke te mo tolu te mo tolu ki kau mai i he polokalama. Taim tatau ko whiwhia ke taitai lere e toi te lavlav i he laine pe me tonga eke ke wahauka tau. E toi te malo tau mao e pongpongin mo whiwhia ke pe me tonga na i he pongpongin. Tolo mau sai pe mau whapopo pea tonga ni pongpongin. A fua pea ku. E rei me koto pe. Mau. Ko e tau whaka pongpongini e toi ko loto pu wai pe whanki ka venga
lotonga ponongat ko ilo be ko ngalahi taha I he tau patseti I he whare area I hono tala noa I ko ia pa hono tālanga I ko I whare area ai patseti ko ia ki tau wafe wanima wafe wano ia pe mawhanki kawe inga kehepe ko tui te talawa pe ki ta tala noa I he pongpongini ka taki kamata mua me patseti ko ia o e tau ni ko ngā ko e fufua tai meni ke ngā wea whare area ke patseti ko ni hange koe ku mea I behe kakai ku whia maa patseti ko ni ke tāria ke mua ke osi ai mahina ni ko ni o sune a tolu noa ko ngā ke kamata a uraki o siulai ku kamata ai patseti ko ni I he a uraki ko ia o siulai ko e tu foko kia I patseti ko ni ko e mahalo ko I he kumanatu I ko wakai hifo ke ngahi fika ko e ngahi patseti o ngahi tau ki mua ko taha eni maha ko patseti lahi taha eni o ku lava ke whakahu ki he whare area tonga aia ko e patseti ko ia o e tauni aia ku o mai fuke patseti ko ni I he paanga e hiva ngeau hiva taha poini hiva miliona aku me mea o taha miliona to e poe mahalo ai poine valu poin taha miliona be a ure tau patseti ki he miliona ka ku ke no fo be hi mangia hi taha poin hiva miliona whakahoa ia ke patseti ko ia o e ta uafe uafa wani ma ana tau londo ngalere mai ai o he o whanonga ai ke a tolu noa koe mahina ni ko osia patseti ko ia na e paanga ia valungia hiva poini ua miliona aia kono whahoa ko ki ai hiva ngeau hiva taha poin hiva miliona ni ko ku whea mabeo ke eke whakaluk fuat ka koe fefe ai anga ho wakai ki ai ki mua ke whahatara noa ke ngai whakai kiki fefe ho wakai ki ai ke fu patset lahi koe ni o kulava ke whakahu ki whare area I he tainimi ka ate utari ke dea o ko whia maari be ki he patset koe ni Ke dea o tonu apito a ngā ue o whai he pare mea, tonu pare mea pa mo ho e ki e kapiti. Ke tau te whitu whoki ko whatongia mamawha ku e te ia e pare mea, ka koe e whukpe o to e hoko e minister ki e paanga. Ke dea o kai ki upehe a uia o kufulahi patsetu. Ke dea uia ka pauna aluhake o to e lahi ange. Te upehe ko e ne sai taha ia. Ka koe matai whika konu kuna whotuku mai koe ni, ko whi maari e peki ai. Ko whi maari e peki ai. He ka pau na ko tui ka pau na ia hatai milahi ane. Ki koha, o ki kai koha hu o whakaosi ai, o e whai temi o e pure anga koni na te whawhisi. Ka pau na koe kamata totonu mi he whai tau e whaka kato. O tui au ina tonu ki aluhake patsetia o te lahi au te pito. Ka ko uhi foki o ku mo ki taimi koni kuna whakawhatongia ko mi mahini penai ni wha, te talau pe mi whepueri, ma asi, e peleri, me, ko sune, ka pepe, maina pe ni wha mo ngahi aho. Ina nau kamata mahalo I ahu wawalu o Sanuari, wanoa wanima. Taimi ena nau kamata e puri anga ko ili. Pa wakaya ki hau ki he mahina koni wha mo ngahi aho. Kia te o ki maari e pe ka nau amanaki au e to e lahi ange. Ai patseti, aini koni o whai ki ai he kono uhinga, e solo I he kuakai ko ki o pureanga ai, o ku uofi au pito ki he tonu. O te peke fu tonu. Ake uhinga ko ni. Ko te whau ka patseti o hawhonua, e ke hea pita tongani o, e ke ki tatau I ta whau patseti e to pa mo New Zealand solo, pe ko Australia, pe ko Haamoa, pe ko Amerika ka. He ka ki pehe whonua e koe ni. Ko ai peke ke ki tokoni atu ai. He ka ki tau omai tatolo e whai framework ko I aia o mono he ka ki ngā aue. Ko mea ko whia he patseti koe ni, o ngari ki te au he wakai atu a aku, o ku hange e premia o lolo tongani, pa mo tokoni premia, pa mo kabineti koe ni,
o mea ai mea to tonu ke fai. He kai ko patsietia ko tau tokonga I pe kakai e fonua kai ko ki peheia ko tonga ko patsieti ko pango ta fotu ko pa ke ta fakau ene afio tapa moi ko tui ko pa ko ha no finangalo ko vai me finangalo ki ko pa ke ta tokanga ta tolkia pea moe kakai o no foi tonga e ko patsieti o pau ke ua ma pe ete wakai ai pe ho mo me aki ai ko pau ke tau fotutu o hapacheti o fonua at o fonua ko tonga ko pau ke te fu loloto au pito ete fekumi moeanga ete wakai pe moeanga ko te fotutu e pacheti ke te hanga whakapapau ko finangalo ene afio tap mo ko tu I toton o tonga ko pau ki whakakau ia I pachet ko tope pea moe fie mau viviri a kakai fonua ko me ia ua ko ia he ko nunga ko lawe peke ko pule ango na tok whakafisi tap mo na to mo whapapala e pare mia ko ia mo ene kabineti ne kai ki pehe ia na nofo na to luia yo na ngai wahenga firi bo fie mau a kakai konga o fie mau kai tau tupe ki na fie mau pe na tolu ki hona wa henga fili ke feingai ke na to lava he fili hoko mai pe te tatu lava ke ko nga o ato na fata ta ko ya ko wakai ki pachet ko ni o ku hang e pule anga ko ni ko na ke ya o whakakau a eni afio ko tu to tonu o tonga ke whakatatau e me kup whātaha ko ni stutone. Ko pau ke tauhanga o tauhanga ko tani te hoka hataki ko palemia ko te hoka e minisa pau e fumasila pite te ilo. Kake pe loloto au pito. He ka pau he kake loloto e te ilo ka mo te hanga ko o wakai I to tonu pa te lau ko ni stutone ke mahino ke te hanga fotutu e pacheti hunga he unofo e ko ni stutone he foi me e ua o kunofo mai ngalo e ne afio ko tu to tonu o tonga pe e foki ke kupula ke konstitutone e ko ha mai ai o tua he taki ai o fafonga he tu pe moi kakai ai pau ko kakai bo ina fie ma e ko kai ma ulalo au ki konga he kamata ko ne pacheti o ko wakai ki ai o ku tonu au pito ai fotu tu fai he palemia lo tonga pe moi to kon palemia pe mo ho I minister ko I loto I kabineti e fotu tu pachet ko ni ko kila me ke so ai fo ko o fa matala ke pehe o ko pacheti ko ngani ko lava o mahunya ke te ki fehu ia tu ko pacheti ko pau ke fai ai fe ngo ia pe mo ne afio ia nga o fa matala mo fa kau o fa tatau ke ku fata ko vakai fo ke ku fata o ku talanoa ia ki he mawhai koe tu I ke ne whakamooni huafa I halao ke hoko koe lao. Aia koe uhi ngā whoki koe patseti koe lao eni. O tatau pia mga hi lao ke he kou whahuki wharearea. Ka pau e tari wharearea pe awe ke tu I ka koe ke hoi fua ke tu I e ke lava pe ai patseti a koe I kai ke whamooni ke kai lewa ke uia ko halao pe ui kua tari e tu I. Ko uhi ngā ki ta whaako ia. Iyo, ko foki ke ku fata fo o loloto pe moi. Ke mea I he wharearea ia pe mo ho I minister mo e palemia mo te kon palemia mo se wharearea ko mawhai koe ke tari mo tari oi lao koe he ko lao ko foi lao foki o whakahu mai ko foi lao e mau taimi ha mo whetaka o malanga maari pe malanga pehe mahino e ai ki whakakau moe pe kau mai moe pe tuku e ka ai e mau taimi ka pau he kai ke nau hanga mea e foki ke kupwata e whakaosingai meifa me he tamatu I to tonu o tonga he ka pau he kai whakamoni wawhai ai o tari ia
ke finangalo pe moko i ki he vrao ko ia mo fo tu ko ia e vai hie he ke kita ri lao ia pe ho ko palo pale mala ia o ga ko ki palo pale ma ko fu palo pale ma e ko ina ko lave pe he ki ai solo pa mo ke e ko lave ki nga ko tu pe mahal o fi magi me ai fo noa ko be fa mo na pe o ko tu wi fa pre ngane to o si ika ka te fe na te longo pe ia ke kai konga o atu ke fa mal ala ke mea e kai fo noa ka tu pe ka tu o ka ke totonu ia me fo apapala ka te wate aki uhinga kon ko talat ko pe kai ke loto ke pakapau e tokfima a muyang e ke te fa loto ka te wate ki mea ko ni e uhinga ki ai i puranga na toki osi ne osi ai a tohi me hene a fio ki e paremia fafisi tu o ua ia e na whatato o ki mua ia pe toki hoka a tohi ne tohi ia toa ia na fio a fito novema wa noa wa tolu e ngai mea la lahi ai pe ane whakahoko atu ai ko ngai mea ai o finangaro ke whai he wika ki tokange pure anga kone te fafisi ia ia A be ai mo B pa te ngata pe ai sai ko poinia o ko tokanga toki ai he hui ko me ko to pe frama o he ko instituto ne ia pe mo la ko ta fa o mo li liu ha ko instituto ne mo li liu ha la e foki e ke ne afio Ikari tegi rau lava tūro tō e fo mawhai ko ia. E foki pe ia ki he ko whātaha. Ka koe uhi ko ia uhinga e mau whau ia i wanoa hongo furu. Na ui loto i whare area i hono tālanga i ririko ni me wanoa noa walu, wanoa noa hiwa, wanoa hongo furu. Koe uhi ke hoko mai peha e pare mi. Hako riri ula i fo. Pea moe kau hoi ki minista. Hene koe tō o ene mawhai. Me hene a fio o mai pe ia ki he kakai ke nau whiri mai ai kau whawhonga ta whitu ki loto. Pea whiri mei loto i ai mo i toko hiwa no pere ke nau whakalere whonua. Pea whiri mea eik pare mia. Pea hiri ko ia e whokirewa eik pare mia ia o whiri ene kapineti. Pea ne hanga whakangongolere ia ki hene a fio. Pe te netari, pe mokoi iai, pe kai mokoi iai. Pe ka pai ke mokoi iai, i kai whamoni iai. E tukutuk pe e pe mea ko ia o i kai hoko tō taho ka ek minista. Ko foi poini o loto ko ki utokanga ki ai. Sai, ko pure anga kona toki osi, ko tohi mahu inga ini. A fito novema wa noa watolu. Ko tohi ko ini, o mea i mehe i pare mea ai mea te whawhisi. Ka pau nea kaki ni hangea wahe mo e ho eki kabineti ka nani wahe ngai mea nai tō tonu ke na whakatonu. Ngai mea koe ni nai whemahe ngā whio ke whaihanga au e viviri ki ai he wea e wesia me kakai whonua. Ma tui ko tohi tangi ua pe whetu ke tau tangi ai. Ko te tau me konstitutone. Ko e tangi ki whare area pe koe tangi hene a whio. Koe a pe. Sai, ka pau o tangi ka kai ki whare area. E ngata pe iro e whare area i ai. Ka ke hange ko institutone eo te tarmai, ngofua o tangi au ke tui. Ko o tangi ko ke tui, koe uhinga e ko pau ke kau mai tui e ke patseti. Koe uhinga a ia. Koe tangi o tangi e ka kai ke tui, ko pau ke kau mai e ni a whio tapa mo ia. Ki he whotutu e patset ko tō pe, he tau ko tō pe. He koe uhina e tangi ange kakai ki ai. A hono kakai. Pe e uhinga ko ia haranga whanongo te tau fōu ki ai. E hangarewa he tui o whewhei a tangi a kakai whakahanga toni ki a te ia. Koe uhinga e ko pau ke tau hanga whotutu e patseti. Pe ko pau ke mea e pare mia ia o ngā ue wā ofi mwene a whio. Mo te lau pe ko instituto ne, ko pau ke na ngā ue whakataha.
o ka ke pe mai ia ko ha la o ina whakataha e whai tap mo nya fio ka o tala mai ia o mimi hange ia o ka te ton ke whakawiki whakamahina hange a whakataha a whewholwholai ke lahi he ko ui he wawa matapā ko tutuni ko institutone te ke tangi ki hema ta ke te tangi ki mata ai ko hema ko wharearea ia ko matau ko te watai haane whunua te ke tangi ki hema ke sea e wharearea bea ke to e ngofua ke tangi ki matau ke hawe whunua tui to tonu tonga e uhinga ko ia ia na aku pehe au ia ko purango na te whawhisi o na hanga mea le mea ki whai. Pera na tau whenga ki utala noa, pa mo eki, pare mea whawhisi, mo hau e ministaka na, kai tu ke tāria. Kai ki whi mau ke tā noa mua. Kana ai fu ki utala noa ki uhanga whakahoka na tolu, o mahu inga ke mou to kangai. Ai mea o whinangalo kai, a toko taha ana whunua koe. Mo mea ki he lao kere. Ko hai ona kere tongani. Mula ne hivo. Wene a fio. Ne o pe he no pere, pe o fe, mo me ke ne hivo. Ko no finanga pe na ka kere ko alu kere ko ya. Pe ko una ko e sol o ko pe ko ha hanga whakaanga ko whanongo pe ni Afrika mata ke hange fa ko. Me pulang fa fisi. Ka to fisi ke paremia na fa fisi mo ngahi mo ni he ho minister. Kabinete na tolo. Kia te au ka pau wau na tolu he ka ki te rea. Ka pau wau na tolu. I just keep my mouth shut. Si pai. Pau pe koe. Tari ko popoa pe tari. Pa tari pa titi pa alu. He kono uhinga ai. Ne o si ai ho mo te mo tone o atu ta tolu ko hiri. Pa na ikai te mo talango fua. Ki ngahi. Fotu. Mo ngahi. Whaamu. Ai kakai na tangi hanga tonu ki ni afio. Ka mutonga pe muto ki wharearea pe ki tangi na o ki wharearea. Ka ngalo a mata ui. Ka mo nok muto i hema. Ka kono iku anga. Nga whai ai a tohi. Utotongi mo wakai ki tohi mahu inga ko ia. Utotongi ke mo fufa kau lahi ki ai. He ka pau e fola tohi a ko ni ke mea kia kakai whonua. He iro pe te whirea tahe ia mōtoro. Fo tapu mok mōtoro. Tapu mok mōtoro. Ka koe pai maa pene aku. Kai ki tui au ia. Ke pehe ke whakalai. Kono winga ia kai ki toton ke tau whakalai ai. Tau ai me amoni ke mea he kakai whonua. O e fufu. Ka pau mea kakai ia ke tohi. Me hene afio. Me aho fitu o Novema ua noa ua tolu. Koe tohi koe ni. Koe Royal Command. Hala ke mo fai fo me ata me wano me November wano wa tolu alwe ki November ki December a wa fa ana to ki fa fisia e pare me kap mo hala fo ma time la na to don ke mo hanga fa ton furihi ho mo fo ngawe fai me na finanga ka atupo ki hono kaka he ko ai ni mai ni afio hala ko me ko to ko fai ai a whaka amo e fio. Koe mea pe mai kakai. Katoa mai kakai e whonua. Ka nei overlook i he wharearea. Pea moe e pare mea moe kabinete a ako ia. Aia koe wakai ko aku e solo ki he pare mea lolo tonga. Koe ke pe ia ki kau hoki ai kakai ki kako. Ikai. Ka te tau kau moe mea ko umo oni. Moe mea ko utotonu whakatatau moe ko nistu toni. He ko to holo ma be ni afio mo lau ki wharearea. Mo lau e ko nisi tone. Ai ko whakalahi ko aki ai. Mo lau pea ai ke mahino ki a koe. Ai uhinga o e kupu ko ia. Ka ua dia lau ko kei tai mahino pe. Pe tak tai mahino pe ia. Pe palo pare mai. Ka ke solo ko ki lau pe aki ai. Pe ko fi alfa ka auliriki ki ai. Ka pau e fi mau ki whaka auliriki te utok whaka auliriki a muiang. Ka o fatu ta makia kihe ki tunga ko ni o kabinete na to ki frafisi he ui ka mea e ka kai fono ma to ka kai fono na ke o pendo na tu os fai saber aí ki tongan pese te hiva ke o fa pena to tu i mo ta taki fa he fa ha mo
Te ki nau te watu te whadiriu. Ka ke sol gana ki lawe ki ai. Oku mahino ka teo e whamatala ko ke whahoko pe aku hange koe ku ke talanoa whawhihona ki ke pure anga malolo pe mo e tataki ku whai. Pek mahino ho talanoa he koni stuto ne he kai ke lawa e ke tauririu pe a whime ai. Ka koti mai koe whatongia o kautaki tato te whito ki ha pare mia i ha taimi. Oku ai kono whatongia ke ne whakahoko ai tataki ko ku whai. Na pe neongo ka pau oku ikai ke lelei ai tataki ko ia ki he wakai e ne awhio. Ka koti ko e pare mia ko tapia ku ne hos ilo i pe ia ko e ola ko e tataki oku ne whai. Pe te ne whai e, pe ikai ke ne whai e. Ko ia te ne fua pe hangai pe ko ta wau ki ai i he talanoa ko ni ki whahoko. Ka ko nau tau ataina ke whai pe oku nau tau ataina pe foki i whare area. Ke nau whehu ia whai ho nau whatongia koe ke nau kabineti. Ke nau whehu ia ai patseti ko ni. Ko fu patset lahi foki eni. Pe ko hange ko talanoa ka ke ta alu ke whakai kiki. Ka ta aki ato pe me ala lahi ko whakau ko hae mea i whi waha ta o taha ko ni. Ko hae mea i he patseti oku hiki. Ko ngā ke ta mahiki me he walungeau hiwe hiwa po ni wa. Ki hiwa ngeau hiwa taha po ni hiwa. I ne tu ko hae mea lahi oku e whehu i whoki ko hae mea oku hiki. Ko patseti ko ni oku whi amokaki. Whi amokaki ake ua hiwa po ni taha miliona. Ai ka ne tu ko ia i ho wakai ko patseti lahi taha eni pe whi amokaki oku iai ha ongo i oku wai oku ke whakaha mai ke whalala pe ke whie maari e pe patseti lotong ko ia oku ova ai whakamore ia i he iwi malava ke tau whakarere ake whanua tānaki maha paanga ke whakarere ake whanua wai oku ke whie maari e pe patseti ko ia. Ko bego nga mai sol ka liat fehu i funga fehu i ko ki o mai. Tala mai ange hatau. Ta foki ta wanua ko hiri. Ko ia ha patseti e atu kuna mari. Atu na mari. Hala whakalele. Ko patset ko toa pe pulanga tonga na fe amokaki. Ne hauehe ala tuehe. Tiga ka patseti e pulanga he mau aku ko na hau na mari de. Ya mari ha patseti. Tiga mari ha patseti ya. Ya beki pulango ne te fafisi ne fe amokaki. Ko mataifikana ki ke. Ka ok fe amokaki ko poini na e fe amokaki. Ko poini ya. Sa he ko no uhinga ko te tau peta to ke te ya o kai ka palpare ma fe amokaki ya. Fe amokaki na tonu he patset na ko osi. Na ngawe me ta we a patset ko na ngawe na tolu ya. Me mahina ya fit pe val. Patset. Toi nga mai fu ni matolu peseti ni matolu milion, to ni mafa milion. Te ke lava na tolu o whakahoko whi ngawe ko ia ki panga na o te whai. Te ke nam to o whai whi ngawe ko ia. Peta pelewa. Te anga whewe. Tia? O atu me aia o ki tō ia i loto pe. Pe hume puranga ko nia. Ko ui whoki ko know-how na ka ke lava hoko. Ko pake te lava i loho no whakahoko. Pe whai whi ngawe o whai o sai. Ko e ola, ko pake mahu inga mo e ola. O atu o patseti. Ka kia ku whakahoko aku. O koe ka palpare mai me ko tui na hike patseti. Pate tau ki sefu pe ki he. Tu unga ko na tau lere mai ai inga tau ko. Te uki fok pe ki wanoa ta wha. Ta hanima. Kui. Wanoa ta hanima ki tau ni solo ko tau e whia. Mimi. On fulu wano. On fulu. Ia, sa. Pate tau siu ke. Ko e taime na mahiki e patseti. Ko pate ke sefu ki ai. Na tau lere me tato. Na tau lere me tato i lalo. Ko e hawan wanoa ta hanima. Mahiki e fu patseti e wanoa ta hanima. Ko unga e gulawe ko ki ko fe ina palpare ma wanoa ta hanima. Taime na e pare mia ya a Crispo hiwa. Tap mo ia. Na minstau he potungawe ngawe lalahi mo tak mamata. Ko potungawe ngawe lalahi. Na hiki o te au tuk miliona. Ko mantu ko te au on tolu miliona.
Kone toki ia ue po tungai ngai lalahi ki hiti au 2 miliona. Negi na wa una toki ai. Ai o mahiki ai ngau he tanu hala whakamaa nu wa alo whani angu menga he ngau ke. Ko uhui foki ko pa ko fola he to foi mafu o kita tapu ko whanga whai tapu mo te lawa o te whakakakau pa te ngau e ke malota. He kwa ka pala problema isi ue pa ngai. He ko whatongia ia o kautaki tamu ke minista ai pe ke pale me kono kumi hapa anga. Ya umaani ko na whatongia pa ko he ka pesea. O te to kumi mo pa anga. Pe ko no whakaivia ngai ko ni ko pachet ko ni. O ka panga lahi apito alu ke private sector. Ke nga business tau ta me olunga me ki level i lalo tau ki olunga. Ke te au te di hoka me behe. O pa malo au ia ki he ka ho i kabinete lo tongani me pare nia fotu ko ni he ko me ene fi ma uia pe ga i fi ngalo atu po ani tatu ola foki pule anga fa no fa tongia tuang private sector ke na fa ale ko na to lu te na ta mai pa anga ake na to tonga ngai tu ha ko ponigo o ko fi la vea ki ai ko foi poini o tau hanga fotu matu ko ta no pa cheti ko fo ki hapa anga te tau sio ki ai Oi. Ko ki hapa anga ia ko fo ngai mata ifika ko faka anaua ko anga fotu tu nga we ka tike ki ai tai mi ta o wano ko hile funo ko tonga ko ia hapa anga ko tau sio ki ai pa tau to fotu pa cheti na tau fe ia ka po ko ka fo fiki ko no te na fa fe pa ki ko ye pranga lo tonga i loto he talanga pati ko pranga fe ne o sia hapanga pe tau to talanga ani fe ia hala fakalele ya me be ia ko fu foi mata ifika be foi visione ko foto he palemia me egnista pan ko to ko foi nota de tau hanga be ko foto ha hiva ai foi foto to malunga to tau nga kawai to ai la ka ko fia una ta e to ki olunga pe ni lama ki wakai he pachet ko ni o na hanga whakakau a finangalo o tupo o tu to no tonga o wai anga mea ko na tangi ka kai ke ko hili o de be fanga o ge a o nga mea ki ha a o mea ke mo ui a o nga mea ke ko fela ki ka o nga mea ko ya o mo onia kana e kai whakakau e pure angoni ko hiri ai na whakafisika kina wanga to tokanga ki ai lahiang e na tokanga ke campaign pe whakafoi wahenga ke whakamao sea to take to e whiri mai e tau hoko mai ko palpare mai ne hoko ko na whenga ke ngawe pe ngatu ki foi wahenga pe ka tuange nga mea whakaluku fua e mo ui ai whonua whakaluku fua ai kai ke e solo ki a te au kai ka mea fo o ia hengi ko mahino ka te au o ai a visione a palemia lo tonga to palemia mo pura lo tonga o per fola na foi mafuta mo na to kon ko fare ki ai pa mahino ka te au na wivi o na visione mai fonua ko ni pa ko popo o ki ke te mahino nge whamatala ki o mai pa whakau mahu inga ia neongo i ngai patseti ka pa wakai i whakalelei ki lau tolu tau wakai etu ke patseti neongo hono whotu umai e mata i whika ange ko e patseti ko me tau ko osio lere mai os ke tau ni i sune ki awha aso sune ko ni walongea hiva po niua ka pau e wakai i atu i he patseti whamatala patseti ko ani kolo tonga whahantala no ai o ku te giai ke ai ha tau ia e a uai e fotu umai valu hiva po niua pe ko hiva ngea hiva taha po hiva miliona pe a watu ki osko ta u ku lava o a ue whakamore o no ngā ue iko koe o i paanga koe a ku mei i lalo ma upe ai paanga e ku lava ki whano ngā ue i he tau kotoa pe ko na ku ke o mai ho whamatala ki ai ko tu ko ni foki ko taha foki vehu i mahu inga ia o loto pe e fie mari pe ka kai e got o ka pau o gua patsete gulahi pe holo pe si pe ko tala no te facility a ko pe fe amokaki hange ko ke o mai na e osfono nga mai pe pre anga ko o iba tene to ana na e fe amokaki pe patsete a ko ya ma ko ni pre anga ko ni go malolo
wafe wa tolu na e amokaki ake tolu no miliona. Ko e wafe wa tolu wa fana e amokaki ake wa fitu po niwa miliona. Ko patseti ko ni fe amokaki ake wa hiva po nta miliona. Pea ku e whakawhia maari e peke kakaia kuna ilo ko ngā ka tau tūnga whakapaanga me ngahi whakamore me hafua ko pau ke turi ki ai pure anga ko no wahe kau ngā ue me ngahi whakalakalaka kuna upalani kia na priorities. Ko whehu i nia o ku pia mau he kakaia ke whakamahino ka nau tolo. Ko hiki ko ni ai patseti ko ni hiwa ngea hiwa taha po ni hiwa. O kuaha ngahi me ai ngahi tuku hau fo ou. O ku tānaki e pure anga. Koe kia haku mau kia te ke u fulahi whanongo ke fe ko aha pe whakene whiha tāpe ua ko os whae tāna patseti. Ko konga ia e iai kakai toko lai te nau hoha ki ai. Hiwa ngea hiwa taha po ni hiwa o ku aha ngai tuku hau pe ko ngai koloa ko hiki ke lawa tānaki ke mau ai paanga koe ni. He koe ngai whanua lahi i mamani ko ni hiki pe ai patseti ko pau ke hiki rewa pea moe to hono tānaki mai paanga e ngahi mea hiki e ngahi tūte moe mea ki hiki mona tol ke mamafa ai ma ngahi tuku hau tex ki whalahi mono ai ko ngahi whaunga ke o kulawa ke whai e pure anga o e aho ke lava o tānaki mai ai paanga koe ni ke lava mau e ngai paanga koe ni ai na tau whanau whangai ngai patseti koe ni to ngā kulo motu mai ai telefoni e tua te ko ngā ko ki tala noa tu ai ka oreo ki tau sia pe hu mai pe kua ha palparema ku motu ni telefoni kana tau mamata pe foki e ngai patseti ki mua yo no fa tala ngai patseti ki mua o fehu ia fehu i tatau ko ni fa pe he puri anga ko na malolo ke te ha tuku hau ia tana ki mai ko no wa pe ngai tuku hau na osi tuku hau i pe ia tari ko tuku hau pe na e wave tuku hau ko pe na ki fa malolo ngai ko tuku hau ko koloa langa ko tuku hau e ai ngai koloa o kwatu me to breanga ko atu ko ke tuteku na tala mai ki malolo tuteko nga ko e hunga toke lau me whatamaki ko ia paka COVID o ku hangarea pure anga wave tuku hau ko ia pena nau pehe pe ko ngai tuku hau pehe na e osi ai pe ia kana ki wave ko nga ko ngai whatamaki nai hoko pe ku te hangarea pure anga o whakafoki mai tuku hau ko whakangata ku whiunga homo advertai tute ngai mea ko ni fe mau ke hoko atu hono tute ko nga kalama ke mau hasirini ai pure anga me ai ko tu ko ngai fehu i pehe ani ko na ku fenga ke fehu ki e to kalama lavu ko ke loi pe ka tu unga ku ai laptop po ko telefoni ko ni lock in mai ai e to ade pe ku o se maka pe ko ke mau han internet winga ne motu ko ni ko ki motu ko na te ke mo fanong he budget for iki ka budget hi wangia hi wata po ni hi wa milion ai budget ko ia o tauni i ona fa ko ia e minister pa anga pe ko e premia lolotonga ona polto kita sakek i fale area ai ko i paanga ko ia ku ne pehere wa ko paanga rewa e hiwangeau ni manoa po ni ua miliona ai katoa ko paanga hu mai tatau pe paanga klava ala tānaki i tonga mai paanga tokoni budget support me ngai pulenga muri pe ko ngai kauta o ku fe unga ia mai paanga hiwangeau ni manoa po ni ua miliona aia o ku fe amokaki ai paanga ua hiwa ai ka katoa panga whakamore ia ke hiwa fitu hiwa poini tolu miliona. Pea mokaki ai paanga ua hiwa poini taha miliona. Ai ia koe tuunga ia kui ai. Ko ta osfononga mai he ngai pureanga. Ki muini mai. O ku iai pe whea mokaki ia taimi ko toa pe. O ku ngai whanua lalahi ia ki kapau
te tau whakahoa ki ai ka ku wange ka lau wha mai he toko lai. Ka ki lawa ki whakahoa ai mango mo a pere. Ko i ko internet a lawa ko i aku. Ko i aku Paraparema. E toa te koni o ku wongo atu na ki motu mai ho interneti. E toa o ku wongo atu. O wongo atu he tani mi toa. E o ka ula ba siot ka ko. Oia, kona ke asi mai pe ko tu ko interneti o ku ki vai hifo. Ka ku lava pe o ke asi mai o ku. Okay. Kona e toki mana ki mate whakatai me mate hifo uhila. O motu ai. Paraparema, ka kon mo ui mai. Koia. Nga uet ko. Koia. Ki mate pe uhila to. Ka kon go o sila ba. Koia, ka taki whakaosa ki mua i he ta whaaki koe ni na u whehu i atu pia mate mai ho taki. Oku iai nai hangahi i ho mau ki he pateti ko ke ufu i lo i ai he le hui aha ua koe ni na kai ke ufu mau kakat. Oku iai hangahi tuku hau pe ngahi mea o tānaki mai ke lava o tānaki a ke ngahi hapaanga ke ngahi whakamore koe ni e lava whahe pure anga i he pateti o tauni. Kei Paraparema pe. Koe nu ke yongo mai pe tua. O kongo atu? I o kongo majani. Koia. Ko iho mao koe ni ki he patset koe ni ke taki whao se ki kata hauko kakawenga ta. O kua hatu ku hau o tāna ki mahe pureanga koe ni. Pe ka whainga hiki ha whainga mea ke lava o tāna ke paanga ke fua a ke patseti koe ni. Hiwa ngea hiwa taha poe ni hiwa miliona. Mau ko aku ke ki ka pau fo ke ai ha me be e hu pek fare area. Ka pau ko halao e fi mau de hu ko fala o ke ki whanongo i ai ko hu halao pe ko hu e hu i he i halao fo o la whakanganga pe ko hu i ha regulation. I imagina ko ni e fa ko ni ku le ango ni utige ki mau e au ko hu ka tadi ko ki ai ikai utige ki whanongo ki. Ko nga ka taimi pe mo ko nga o mea se taimi pe mo programa hoko ke folau ai. Ko ke taki ia fe mo ke ha tato fok mai ke patseti ha ta programa ke ha faki isi wai pe pai ki lo tonga lere ko ni on talanga ai. Taki fok mo ke ki bakai ange ko na ui fok nga hipoate ko ni enima na oceanophilia nga hingoa ko ia. Iho wakai whakaluk fua ki ai ku whawhia maari e pe ko wakai whakataha ngai poate ko ia ku se ai minister paanga koe ne pure anga malolo. Ki ho wakai koe he ngahi hingoa koe ne ngai poate ku whewhe ho wakai whakaluk fua ki ai. Ko wakai ko au ki ai tau ataina. Oko tui oku whia maari e pe ki ngahi ngoa ko o sfotu mai. Mana tu hika ki hatahia o tau ke ko to whakaukau hika ki malawa ke tau pe he kai pe ke firmari ka toa a tongania ki pe ko hai pe hingoa whakahu hika ki hatahia firmari tak tano pe mo ni whakau ko mea ben na tokanga ki ai ke i ai
Pe wai ka kai pe o sisi o ki roto. Te wata ka tak pe ka to ta ko fata ta pe ta. Na o ka kai me tua na ngau pe na tol man na tol mo ui pe na tol e na tol. Pe au successful in our business mo long mo ui pe sai. Ke ha o ngau he poate business ko business o lang pe o lang e o ga ka kai o ga business ia o na loto na tol he poate ko ni. Ai ka kai pe na ngau pe o falala pe ki ni i taki me ai ka ke te o ga to ta te to o ia ko ta ma hino o ga to ta ko ilaisia tu kuafu ko to ta ko ni CEO ia ka ta langa ko OPI ka ta langa la hin lo milione na ngau o ka he poate ne ka ni ngal fa pure anga ia ke te au ko fa nga ka kai pe he te na ha mo na tau kei mo nga skills ke na ke na o mai me ko lo tonga mo ui na falele o ai nga poate e pure nga mo nga ka ta pisi se pure nga ke mo ui so ko fu me ma ui nga ka o mai ka kai na falele ndo nga me na ka wa na mate ya pe o mai ki he ke te ha o ai o mate aya ke kwa kai ko akuya ke wa to ya te ko firmari pe o ya ki he ki ai gen ke to ko poate ya ke to se unga pe ka fili atu ai ka kai o fonu mahu na tau ke o ka ke ma o tau ke na tano to ma na tau o fonu mahu ni tau ke fonu mahu ni ilo pe mai ke na ma ngau nga poate pe ne puli anga pe te na ula o mai na ilo o tokoni ke mo ui nga business e pulanga ka u ka na wan to tokoni yo no to ayo mate au pito pe pale mai ko hiri ka dia kwa ko po pe nga hingo ko na me ko te me bo sai ai o mai na peta anga te o mai na peta po ta ta ani ko wat kana to lu ko man tu po mai na ta pe te fa si o ki ka pa o ka ke ma haola le pe te li Fatatau ke ko fatatau me na ngai formatal e kabinete ko mai press conference pe ko ke mali pe ki ai Ai fo ko ta hai e pare mana e ko e toni pare mia e press conference ki ka kai fonua ko aku ai ko tu ko no fili ko ni to ta ku ke frata ta mai aki aku ne hulu i mai fa ka pe he ka pa to la ni i aku na business ko ma tau tu e fili pe ki na tolu e pure anga ki ngai poate kai whakawhala ala pe whokia ki na tolu o ku nau tohi mai ke la kanga ka ke lahi ka kai business nau moua na te nau mai business e ka leo ke lahi ngā hingoa e lawa ke nau kau i he poate e whai aki pe ni ihi ko ia o ku nau lawa o tohi mai ko ta taimi ko ni to ngā ko loto ke whoki mua ke ngahi visone ki he tō kawa mo ngōwe ko ngā ko tahafuke ne project ki tuki mua ko ke hanga o tuaki. O mahino fuki wawau e tatala noa ko ke whakalakalaka ia wawau. O kuai project me alalahi e ua o ku wakai tia i kainga kakai whanua. Ko taki mamata pia mo ngowe. Ai ko taki mamata fa ko mahino pe ia ko mauanga pa ngalahi ia i wawau i ngai tawhaake ke kawe mamata tofua ta kuhinga foki ai ono loto ko kakai pe ni mo ka take fonua ke pakalahe tau malawa puna ko inga ka lava ke mahua to ka tak mamata ki baba o ke tokolahi e lava le valere e le fa look for ki kakai fonua ko project ko ke fai ko ke no foko ia i ngahi api fa foi tui i he toka wa mo ngowe ko ha tunga ku ai o visone i he ke kawa pa mo ngowe i nea o mai ke lolo tongani. Alo solo oku lele matangi opito ko visone foko ki wa o na ulawe pe ki ai hanga pe hanga fakata gwana misin ta panga e ono Koi o wa upe ka to ni ke mohanga o fai ai hano fai hanga hidiri ulah ki ai
lawa ngau le le ngai misin ko ni ai ko misin ni tapanga ula ko na foto ada ko ngowe kai no fo I to kawa lo kamata ka ko ngai ngowe ka to e pipiki mai pe fo misin tata pe ai ko no fangi wa ape kongkonga o misin tapanga ai na ko misin tapanga ulo aki ko ngowe ka to kawa e hoko to ki va ko faina ko ufi ko talo ko manioke ko ya ka to me ko ya ka ki fai nga o la ya pito ki ai I taimini he ko hui he ko fa pona o pehen o la ka kai ko lava o ngowe la ka ko ga market pa we ke avi ko si tangi ka kai ni nga ta ula ka da we ta to ko hiri e pala pe na faina para wa e foleta pe a he ka ke lava io wa ha market pau ta ko na wiku pe o ave pe ta to tong mama o to tong mama ai ko ta mo fu ki ai ke ma ke to pe e ka ni mafu e ta ni ma ko ni ku os pe ko pa gure matang solo ngani e o atu pe a muy gange se wa pe ki report e wa ka ni o te wa pe ki fatata ko ni o ko teke malo ki apito ai ngai family ko to pe ke kauma I wa fa lu fu pe ta lo ni I wa fa lu fu mo kai ko project ko ni mo nga ko ni ko fa am ki fai ke ka ta mai ke ta no fa fa ba henga kai ke dio aku ke ku pau ke na fe kai na ati pe ka kai no fa wa he fe mari ati pe na to pe ko hifo pe ko motu pe ko neia pe ko ha te na tala no pe na to a ko to pe fe ngata ke ta fa tala tala ta to ange ko ai be ta no ho no wa henga ka tu ya kia ka tu ya kia he ko wi ko fe to ni aki o mahu inga apito ta be ko re ma tu o ma to ka wa ia I taimini pe mo ta ne mo mataika sai ka ma mi fe kata ke to ko ki fo kata ma mi lo mapu mo ta ne tu i fe lo mapu ba ke he ba he fo ya si ko ke fe ngata ke ta wang to fa kata la ba ka ke la wa ya aya he ka ke pe ta ni mahema ki mata uta au ka au pe hema te au mo mata ka ko ngai ta au pe la ba le ba ngawe ola solo te ate fatata ko ni te to be ki fatata si be ta ko ko ta taimi ko se spesialia ta na ko ta nia ko ate ko ki fatata la o la ngai ko lo ka ate ta ko ni o ge na to o tu ia wa o mangia pe mo mataika ai ko se spesialia ta po mo na to la fa fikau ta ke ta ma ko asa pentani ai ko o se ko ya no to ka ba ma afaka de to tu ko o ka mo ha to tu ko ko kita no to ya ai ko ya ko ngame a ko ngaka ba sai ko tu ko tai mini ge ma fa na ko a si spesialia ta na ko o tonga Itania ko hange pule fa wa to ko ba ya ke o ang ta no ngai api ungi to nga e ma ko o ta nia pea mo harefo fa to mata wa fu te awe ta papa mana ke si aniafi pe te au ko ya e hoko be ai mo to ka e ses pe ko ni ta ko ai e fu te au e ua I loto be mahina tolu o ke si ke fa I fia a loto aki ka kai ai ko te au ni na os na te ke ia ko nga lo ta pe o si palau pene oso no fahi ania o si vai vai ai me ta foi leine e fitu me muito ko te au ko I mataika ai no ta no ba mo mangi ai o ta ki leine pe anima laine nima me muito sai ko to ba ko fatata ki ala ma nga siasi eu to ba fatata ki nga kulu ka watonga aya o ai nga kulupu e taimini I ba fono bau ko foi kulupu e taimini o kuata ai ko te awe wata ko nga to tu ai ko te awe wata
o kau mai ki ai rasias mga totu ai ko ta ke ti ke osia ki ti sema o ta uni te au e wata e wanima sa ai ta so tu le ki ai ko ka fala fa yo mi eu fui fu e que foi e kai wangea mi manoa pe te la ya nge to ka fo o ai so tu deva akuia ki ngawe kon o ngawe ka kai o na tui ki ai pe mono maho inga ka va ai te tato kilawe pe ki solo ka ke te we amanaki le lei o kai ko ta ne ape ko to be ki ai ko no ta taimi ka te tu vai atu ai ngahi makeme me ngah kulupu a kawatonga ange o manga mahimpe ange kalap halota mahino pe ka ngai kulupu kawatonga kuna tu hak mo nang tol ha mo ta oska kulupu kawatonga ha mo ta ko na ko mago osi lere mo to tu ko ya mo ngai klapu ke o na tu ki ai a mo feto ko ya ka ke solo ku ngai amana kilere apito ki hen pe como que tala mai ko taimi no market i o fai nga we la ki ai pe te ta toxia leva a muyang ki no market ko ni sia e solo ka pode ta usio ki Vanuatu mo fisi na tu ki mua i hen ma tu ke fa meta ko ta pa ia fa no ngai o si ni ta si ni amu ki ta ta ko ha ko fe mo ta wa we ki ai ko tu ia u ia he taimi ko ni ma os kamata mai ki fe ta ula wa me ngai me ki fai me tongan pe mo ngao ki fai me tongan pe ko tu ka po ke e pura ngalo tonga e to lahian e panga ki wa ka ke patset ko ni ki patset si ko ta sio ta to ki ai le ke le kai ki panga ma me kava ata pesol lefu au pitoia ke ta sio te ta ni ma mi he lava pe he kava tonga ya to tu ku hau de na to tongi pura nga pese te ta ni o si linga tolu pa te ko nta sio ai ai fai nga project pe he o fina ngalo ge a hau fo noa ke ngau hapure anga hataimi yang ai project la lahi o ni o mai pa anga la lahi ki tonga kai oua ke tau no po fa fala lai pe ki fe mo no fa pa anga tonga ko konga ta project ko ni ani ko ki to ka wa tonga mo ngowe solo malo ka to ki fai ni hataimi ke lo loto atu a ngawe ki ai o atu amuyang ngahi fia ma uia ke lava ke fai hono whakahoko ki tau ki ngahi marketi tu apure anga o mau ki ngawe hono whakakato ia pe e kakato ia ai o gai me lao ia ka mo ngahi tutu uni mo ki ngahi ngowe takta pa os mawa te konga te tau ki lava tau ki ngahi program amuyang ka osi hama i he taimini ia i he taimini ai kamata ke mahiki ai kakai o ngowe ka pati fatonga pe ki social media lately na te ki pe ko ya ala ke feitu vai uf me acaba ala ke feitu ala ke mo ngowe i va alwa o ku fie kakai pe po sang no si o fu o ka ki maulea pe ata o teke kakai ka mo to e o ma to ala o hange ko e mawala tu una hoko whakaloto lah ke kakai solo. Whakaloto lah. Pea nau fia. Pea whai, ko hono mo nia si ho mawivi. Ka wai amanak lelei solo ki he project ko ini. E hoko ia ko tu maari anga ki wawa. Maka me tak mamata solo oku ko me atatau pe. O mahino pe ko ngowe wawa pa moe. Ko tak mamata fo ka ko ka fo ki he misinta panga ta. O te ke ta whakaiki ki ai a ko os mau pe pa mo po tu ko ia pe la we pe ia ai fe hoko taki mo mala wa puna ko misinta panga ita mo ai o fe mau ke ta blave os mau pe ko sisi pe taimi ka te ta wa o pe ki ai e ta ngai pro kalama o gai pe mo fe ngau aki ki mala wa puna ki wa u e va veni mai pe ko tu me imagino nemo os holomui ai kau investor na ha ofenga ke na ulanga malwa puna wa na o solo mu ki na to lu ke na te hokwat pe ko tu o fai pe mo nga ki ngai kau ka fo o ke na hu mai
ke whahoko ngau tatau pe. Ma ke me tak mamata, me mamata tofua, me kakau, pa me tofua e solo. Ka ko ko taimi o ko tui mahalo ko hoko mai te talawa lewa o tānaki mai maha misinta pangata ki he tō kawa mo ngowe. Ke ua atu aki pea te tānaki mai maha misinta pangata ki ai ke tolu o tau lue pe iwa wau ata pe. Ko ai ke mea pe he kakai whanua. Ko kakau koe me tofua. Ko ngā pe ke mea pe he kakai whanua. Ko mea maha uinga abu tō pito i. He uhi na i kai fuki fe ai ko ke mata tofu ai wa una time ko ka ai be ke be kai funua ko na kamata mai ai te kai mai foi pulu e to ta ko sa mi wai pulu ka wai ka no mai no pe tem na fa fo ngai bo masa pasi ai fa ka ko ki he mata tofu o pe o mata pe ka kai ave ki me Kana to mahiki ko i olunga e tai mo ne huma e motuani hi wa no ua abigi ki tana ke pe na wa o hiki haki me tunga ko na iai e mamata to wa ina pe ma we ke fa o lao ki ai a lao we kakao mo tofu a ko is a private pillar e motu a ko ni an ko pa wa at ko ni na si o loloto angi ko wi na ka ja he tai mo ya na ke ka fo noi mama ni kakao mo tofu a kana whakau au ai o whakalau e kakau koe mo tofu a ke ne hanga fusi mai e kakai he ui kua no lao he kai ki hata he mate pe la vea e whalala anga rewa kua e lao atonga ki ai koe mea ne whaia whawhita ne tari he pure anga aho ia mea le rebe ka whawhawhana rea aho ia wa nono a ua, wa nono a tolu, wa nono a wha mea le rebe na e aho ai e matapaa o mahiki hake a mamata tofu aho no manakoa he na ia no lao whakanganga pena e tari whare area. Ko e mea tatau pe o kosio ki he tōka wa pe mo taku mamata he mea e poke ka ngai kondo ko whainga me ngoi whoko osi kapate ngā wea ki ai e ki ume koni solo osi me mau ia maa ko hawhi lao whakanganga e valu ko osi ate whairua he taimini o kwa ki wai huki whare area toki ngā wea kai whai he taimini ka e lawa ia ki atbea whatata ki he kakau mo tofua. Nā kai ke kau whaka e woi moha apai mo tonga tapuni he kakau mo tofua. Ai tau ai maape kata kua mori. Nā hiri e tok tari e lao whakangango ni, pea lawa ia e ua o kau mai. Lawa si hapai o kau mai. Si lawa tonga tapu o kau mai. Nā e hoku pe whukia pe whoi mea pia wawau. Ko hui koe hau a tofua abu na mao, ku whanga whatapu o whanau ni wawau. Koe wha ere iai. Pana ko o hake au e whakaukau he aha ko ia, ke aia tohi tau e tofu a. Ko uifo ke property a wawau. He una o mai, o whakawhanau, o whangawhatapu, mo whaere i tofu a i wawau. Ma whana whuko no tahi, pia malu. Pana o hanga he aha ko ia whotu i wharearea, pe lawa ke aino mo ahana tohi tau. Pe aia whakailonga i ke mahina, e alo tofu a aino, alo tau ki whea mo mamani, kako ki tofu a wawau. He o sta hang tofu a teringa, o ai no maka, ai mo to ta, o ta property na fa re to fa ai ta o wawau. Leo na ka ke tu ke fa re a ko ya. Ka ko ke tu ke ka o ke ha. Na ka ke tali e fotu ko ya. Ke ai o hange to ta o ha to ta fa na ui. Pe ka tofu a ko ai maman te na to tong mai sirin ko na opo mama ta tofu a wawau e ai fi e liat ki ai. Peko ha mo peko Britania peko Amerika hua te ta tofu a ko ne hu peke ai o ta tong mai fi lak mo ki baba ka ne ga te tari a ko ya ka ko ke tu pe solo ke fa ka wa ko ni o ko ke tu ka nga ko ni ki ai o wa ka ta me Britania pe te mo sio ke ne ka peke tu ko feinga he ko ke tu pe ko hala na te ton pe ke ai ko ta tofu da ai no pe certificate ko ta property ka ne o solo o go faamu e hoko pe fa wa ko ti pe e to e misinta pa nga eta ke hua te to fuata ko ta hakilu ke fo no he na ma e na fia mo na pa ka ke solo ko no ta tai mi ka go pe ko lava ta fu ho ta ha
Ko la pe ke ta ki la vet pe ke asile me la me ke fai pe ku la me ke la vet ki ai pe ku tu e firmao ke fa o hatau lao ke ai ke tau hanga o tanat ke lao ko ni ke kakau mo tofua ke fa mo lao ke hoko ai tofua ko ni fa nau i baba uni ko tau property ko tau ki tofua to tau pat mi baba ka go ada Maria kau pea tuat Maria pede whakau o kuiai ha lao atongana ke whakatangata ko ia ai ngahi business ko mamata tofua o mawhawhana o lahi ai hanu me wawau ai kakai tonga ko lahi ang kau muri ang nau whakalere mamata tofua i he kakai ko wawau ko halao i tonga ne ta ofi ke ange whainga Maria lahi ke kakai ko i wawau. Go me ko ni fo regulation ni na hanga fa o mai ngai pure ang mai ki mui o ai be ke pure be minister pa mo potunga tak mamata ai ha be minister fa en fo fa kau ta fika ki olunga pe ha be minister tu hifo ke tu ko aku tu be ke o firma o ya ke fa le be ai regulation pau ke ngawe ak pe te hanga o pa tau hanga mo an inasi maalunga taha mai kakai pe ko o wawau pe ko kakai o hapai pe ko kakai o eu pe ko kakai tonga tapun ai o ge na nga business pe he ko business na teu i mo na to ka ko ko lahi huma ka muri mo na ni mamalohi o si tafia a business ia o aluai ana business ia ko ni kasi fa ofa kakai ko o wawau ke dia o firma ko fa dele mo fa tonton na fe hui press conference na to ki osia tu wike ua ko hili pa ko tali minister tak mamata mo ale final io ko os fa dele ala unga ko na ia ka tikai ki u wakai yang ki ai ki kakai mo oni fa dele ko ni ke ko wike pe ne ua mi ai fa fe hui ki ai pe na ha na hilaunga ko ni kakai pe lawe mo outro license la fa license mai to luta bo to lu ne fo ke prango ne to fa fisi ka algo ke ka muri ka tu ka to nga launga to ki va be peka da toki ta pune da programa ko io tau ke fo la hinga hilao private pill na ke hanga o fa hu tari he fare area e ngai time ko na ke i fare area ko o tau ke ko ke i hela ngahi lao mo fa lao mo me ko ia ko ha fo manako ai tau lao ngahi lao ko tau lo to ngawe aki ke tuku ai mafai i he sino minister ka ke o atu pehe lao ia ai tu uni mo lao ke mui ke ai ka minister ko ha fo ko to lai o ka minister o te nau i he pure anga ko ka politikare nau to te nau ha mo alu he time ko do be ake ko ni ko me ko ni ko la ko ni na to fa ho pre anga ko ni ki fili ko ka poate na to ko pe la ia ko ia ai fili poate tu be si no minister ko ia pe te ne fili ko ia pe ku ne tu ko no piki ko hai poate me tare kit ko hanga ko la ko na ki o mai tu be minister ha be minister fili ale fika ko ha minister tu ko hifo ke palanis ko ha o manako ai fa la o fa area ke tuku e mawhai he sino o minister ka ke abe mawhai o tuku he lao. So ko whiu le rei, ka uifo ko whonga ngā maheni, pe ia talu a whao e tau konstituto ne mo lao, pe na iai whoki a whatahato koni, pe iai whoki me kabineti, a ene a whio. Ne ui pe ia ko whatahato koni a ene a whio, pe ia pe whatahangata, ko ui pe ko kabineti a ene a whio. Pe makehe mi whare area. Kana ui ngā no tuku pehe minister, ui fo ke koia me mi pa koe whatahato koni, pe te me mi pa fo ke kabineti a ene a whio. Pe te me mi pa fo ke whare area. Ai ko ngahi lao ko ni ko pau ke minister ke ne whakahu. Pe ko whafong whare area ka pau ko private bill. Ke whakahu, ai ne ui ngā pene ai e lao ke whakafoki ke minister, ko ia ngahi lao lahi a pura ngai pau ke, ngahi lao ko pura ngai pau ke hui e kabineti ke tari. Pea toki hu ki whare area. Pea koe konga ki mua tue pa te whare riu wafe ngofuru, na alu whatahato koni. He nei ngofua pe whoke whaulao me whatahato koni ia. He taimu tāpuni e whare area. Ka pau tāpuni whare area, ta pe maina tolu.
foi wa taimi ko ia o hui loto o lava pe ai fata to ni fa ula pe hoko pe ko la ka ke taimi ko ia mai fa de hoko mai pa ke hu mai ki loto ai ko mia ko hu ne fa ngata ho no ho fulu ka ye wa ka ya ko taimi ni hange ka te au o na ki fa hu pe na ula ke ki u te ke u lave ki tu ko taimi ni ta ho no ho fulu ai ko unga ko ne tu ko pe ki minista anga mafai ko ni ko hi he ko ia te ne whakahu he kabineti, ko ia te ne anga o to me he kabineti, ko ia te te whafunga i ti peiti i wharearea ai lao ka paka la puream, pe ko ia te to ki tua. Pe e uhinga lewa ko ia e mau inga ke ne iloi, ke ne mea ko ukwhai, pe tuku e whi lao ka pau whi mau repeal, pe wapau ka regulation, ko whi mea tatau pe. Ko ia ne no foi administrar ka goe pe homon o fu ulahi hanga ko la ko ni civil aviation fu me olunga pe kilalo minister pe me olunga tau kilalo fu ulahi ta tau mo la ko ni lao lahi ka ko tu o ku firma be ke fa to si o ke to na ko lahi ai be o fulihi ke ni fakahu kihe fare area monotipeiti per tonu ke kau menga poate pe fo ke tari poate pe to huge minister pe fo kau ia loto ai ngai ko konga ko ya ka ke ngai la pe ngai mege ke mono pe ngai ke mo kakai ka ko la ko ke fa fo ko leta ka taula va nga o de ke fa u mego ya na fa o te wanoa tem ko po i to en to la ke spoti ta o fe ke ko he spoti ke atu komiti ko ke la wene o su o tali kabineti pe alwe ko ngolo ko alu ki fe to la le leia ka ta hita hanga ko la ko ke fa mama hi mitia hata mama ko la po ya aku ko la we pure anga na to huwa to kabineti pa alwe ke crown law ko foi fa ka ya e mo tu ko ni ala ko ke mo wa hata ni fa mama hi hata mitia ke he definition Kage ko fila we mati da tugla ta tanke ka ko wat pa frata ina lo to fo pu anga ko wa no ta no ke tamde op de Facebook ke la ina lo ke pu anga pa ko fa ko na fai me ai o wa tamte i fa o halao ke ni tautia ta uniforma mai a ai Facebook ke ma o ko mo tuai mo to ko ka no ni o to fra hu ya no ko e minister ako wano hua to tari kabineti e ako alua o pepe me la ko ni o ko ngai kai mini ke tau ke fra ava matapa ko ke marketi ai ngo e wa o motongani who was accredited ne who ai ti fra hu te ai e premia pe ko to premia ko ni he komunista ke hu to ki fare area ka ko ngai fai me tamake me tua e mone fa la ko re ka ko tama ni fai ke fai vai ke re ka tu ma ko nga ko na ke to muy ko vaka he un poquin ata ki fe un ai ke ta to ki foki mai he pong tu si te ko wi ka hau ke hoko atu ai ta programa fa malo atu he ma ho taimi lava ke hoko atu ta programa ke ahoni o fa tu ta to ki fe longa ke tu si te malo oye famalo ate kainga i he lava ko ia tau proclama i he ahon ke mo kau mai i he tau proclama pe amo e te lavlavu i ahon a fa fe ki motor ki he time tau pe i kai ko ka time tau ki he pong tu si te ko wi kau ko time ia ku fa ko ai proclama e tuate a pa ko hinga ko e fu fe mo kina ko ia ai tangata o ku hinga malere heng ko time na ma proclama ahon ni ko ono heng ia no silani ke po uri te ke aho hake ku loto e tangata ke fai ni proclama ai ko nga ka lava ke ata no taimi ona ke nga hi me ko do be ko hoko i aho pe ko hinga ia o ma ka matai pe sai be fok ko nga ko neongo ko ono hengi no silani ka ko mal ko si ono fitu wale futa ta ma ko os ho ata amerika ia pe ko ta pong mga hifonu ai ko os aho abido na tol na lava o mo lava kau mai ke programa ka ko nga kwa nai ni na fa ke mai ko ha le hengi ai
hange ni ha aku pong ko ai klasi ono ko fa ko he la tohi le hengi he ono po fitu ka ko ngabe ko time ko ia o labu ke lava fa hoko kai lava be menenga hinga ke he ku o ku lava fa hoko pa fa malo ki ai I ono sponsor e pol kalama ko ni ke lava o fa ia fa tala no moia ke nga hiwakai ki he ngai me fa politikare hoko I tonga kai tata ti fito ki ngahi misin tapaanga mahalo ku ni ma pe ono na ni tala mai ko taha pe ma o tala no kai ko ni ku ne o mai mo tak mamata me mala puna hu mai ki ai ma to ha misin de tolu be fia ke ne ke tok frai ki mai ai ka ku fa malo at mo ka mai da proklama wa me ngai proklama o ni ku na e ke mai proklama fat fonua mantu fo ko lotonga I Manila minister polisi ko tu to mahino pe ne time foki ma he weekend pe ko ha time ko lava to fa ho ko tu ai proklama fat fonua fo pe mai minister polisi ka ko tu ko fa mari ko ne va ko ni ko me le ke tau ki fanong he tau patsedi ko nga ke lava ki tau mahino ko ha tu nga o ku taki ki tau tolu ki ai I he tau patsedi ki tau taha ko ni ka hoko mai ka mo mea tau toki whilongo aki I he proklama ka hoko mai.